temelji. Ajde, budete! Bravo! Završio sve kategorije, jer su ovi dalje Za tatami broj 3 neka se pripreme Luka Vasić i Lazar Vila. Luka Vasić i Lazar Vila, tatami broj 3. Jeste, sve u redu, sve u redu. Morao sam da izvršim, bio mi je stoji. Jebim vam. Šta rekao, donijeli ovi da su... Bravo! Pressure, pressure! Daj moj dečko, daj moj dečko! Bravo, Bulat! Nagazi ruku! Dobre! Ne bre, sad ću da vidim. Pusti gazi. Suve to, evo ga, sad Mirza stane. Daj mu glavu. Ajde, Mirza, ajde. Nagazi ruku! Ajde, Bulate! Sad! To, Bulat! Doktor, sunce ti jebim.